Ikubo ke banyak. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ne kesengi ulah pelong jingekran ba Presiden kari Egypt Abdel Fattah el-Sisi New Delhi. Akan ne ke jingekran ke India bat ke Egypt ke keliang ya ki MOU bayadai bat ke cyber security ke culture ke information technology kimat bayadai bat ke samla bat ke jing ai jing tep pat ba. Aba ai jingkran Syakila Patai Kubor hadian jong ke jingelang Modi ulah ong bagi kam Penteri MH kedai kemat ke bak takjur bahaya ya ke syongsuk syongsngan jong ki beriu ke pertai bat kari India bat Egypt ki sngow khia halor ke jingpur jong ki kam Penteri MH ke pertai syu ulo ong babaro kini ki ari ki larai bandon ke jinge trailang hapdeng jong ki Modi ulo ong ru bakin don shibun ki jinge trailang ha ketanat yadari na ke benta baro ki ari ulo benrap ru baka jinge dei hapdeng ki India bat Egypt kan long ke jing sedang haka jingroi jong का साइन प्रथई का जिंगेदारी बात का स्टार्ट सायन भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। ringkat berbaro